Imana kuri mwebwe mwese mudahwema kudukurikira aho muba muri hirya no hino mu bice biba bigiye bitandukanye by'isi mudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ndabasuhuje njye banyita MC Derrick, nkambazaniye amakuru ari kugenda acaracara hirya no hino ku mbuga ziba zigiye zitandukanye. Amakuru yacu ari kugenda acaracara, munyemerere turiyahere kuri iyi nkuru aho abageni baraye ku kagari n'ibirongoranwa byabo nyuma yo gukora ubukwe. Iyi ngiyi akaba ari inkuru ikomeje kuvugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho mu mujyi wa Kigali abageni mu karere ka Nyarugenge babuze aho barara nyuma yo gukora ubukwe, bajya kurazwa ku biro by'akagari ka Rwampara bagifite ibirongoranwa byabo, nyuma y'uko umuhungu abeshya umukobwa ko afite aho bazaba. Nyuma y'ubukwe umusore aza kubura aho yerekeza umugeni. Ibi ngibi rero byakomeje kuvugisha abantu benshi cyane, gusa nyamusore we yabashije kuvuga ko uyu mugeni yari afite gahunda yo kuzamusubiza mu cyaro. Tukivuga n'ubundi ku makuru y'abageni, reka dukomereze kuri iyi nkuru y'akababaro, aho kuri uyu munsi wa tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 mu karere ka Rulindo hari kuvugwa inkuru y'akababaro nyuma y'uko umugeni wari ugiye gusezerana yaje gukora impanuka y'imodoka maze akahita ahasiga ubuzima. Iyi mpanuka yabaye kuri uyu wa gatandatu mu murenge wa Tumba ahitwa Rukore. Imodokari yari irimo umugeni ndetse na bamwe bo mu muryango we yaje gukora impanuka maze umugeni ahita ahasiga ubuzima. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Tumba Dusabe Ale nta byinshi yavuze kuri iyi mpanuka, ariko yabwiye Umuseke dukesha iyi nkuru ko amakuru yamenye ari uko umugeni we yahise ahasiga ubuzima. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Kayigi Emmanuel yabwiye Umuseke ko iriya mpanuka yabereye ahitwa Gashoro, aho umushoferi yananiwe gukata imodokari kubera umuvuduko yari iriho, imodokari ikubita umukingo maze igusha urubavu. Ati hapfuye umuntu umwe hakomereka abandi 8 byoroheje, bamwe bagiye kuvurirwa mu bitaro bya Tumba bya Nemba mu twihanganire, naho abandi bagiye kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Tumba. Abagize ibyago rero reka dukomeze kwihanganisha umuryango w'uyu mugeni ndetse Imana imwakire mu bayo.